Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hang ne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lani pra lainyo arnyo sawar nriunyo. Kakenhun jongki Menteri Sorkar Jerlah, mentak sengi ke setri ke jomang arjar arpsan. Kalasim ya karai ban menjur, ya ka vehicle scrappage policy, lani ka VSP, ban pentri kam no apa ke jela, ha ka ba onweng no ye ki kalirim, kumba khatlai hajar teli, lada kiyaj, ha ki surok apa ke jela, ka bolong ha ke benta ke benengkong. Uba polong do ubri unong akitin ke Sorkar MDA, ha ke jela, ha ba pentip ya kene ke jing simrai jong Sorkar, ha ka bai debat kene ke jing don jong ki kalirim apa ke jela, ki bajulong ke jing thut ha ka lekawan, badru ke jing mi ki jabo, ban pen jabo ya kemariang. Ulong ru ba ke Sorkar kan saweng shwa san hajar teli ki kali Sorkar, ki belak penun kam kumakhat san senam chaneng, ban ha ka bai debat ki kali jong ki riu shimen. Ulong ba ke Sorkar kan pentri kam ya ke polisi, da ke ba om sya syu ban ya hasurok, ya ki kali ki belak palat ya ka live san senam chaneng. Berkat kum ke jingbo jingken, kidan kum pra hajar teli kum kini kikali jong kiriu shimen. Haba benrap halor kene ke jing pentri kami kene ke polisi, uba polong do ulong, ba ke jing mentoy ki bekongsan, kalong ban ailat ya Sorkar ban penduna ya ke jing jabo, ban penduna ya ke jing ban ra penyang nabari, bat kiwe. Ula pentip ru ba ke nong ba shelong, menta ke don kum ba arlak nyopo hundru hajar, arspa hundru ar teli kikali, kibela register. Nama lagi kentang na Sherlock Group mana yang IP ke figure jom lak nyuputri aja. Di kini kan involve akan ni ke face ke pementa tang khat lai aja. Di ngidang lah penlai kata in pendat shua ya kini but akan juk kepuan ngin notify shua limbaga transport department base kalau jom raja kabinet industri. Kata kan itu bapak orang kali bulan hanya berjelari. Terus kau pas buat lagi kali buat itu participate ke belakang. Ya kata aruk nila ekran di kanuan ke proper discussion ngendagi yok lot iki facts and figures akan next meeting juga cabinet. Ya ki kali berawak nabar pasti. Bapol kabar kedai ke pollution, kabalai kedai kajing deheng kali ikali barem ki sakut bun sen don ki brio ba jinglet ki sakut ki spangot nak tahu joko we kali kimpoi train station kimpoi airport di kita berokhat kita ki factors ki bangi Dalam orang shoot ke transport department dia base halor ke statistics bagi IMK ni menjur ya kini kita hentas ma semua ragan ki bom tere pak kita try ni question badan dia kandan nomor ketiga polisi ke bagi notify but CCN bagilah declare bahkan tiga kali ke lalong not worry kemudian question bagi extend dia ke permit lah dia ban syak iki ban plai ru ke Malaysia. Bapak kita ni kibon nak ni kali kita ralo sini bapak. Nak kiwi ni. Kumi ini nak kilek ke government ke plan. Ngalah ong bentan ngidang collect ya information but the next cabinet kan ila raiba ngin take up the next cabinet. Ndang la look proper information ka source bagi wan gini kali ka no ki HOK di dan ngin sa ship ka de ship. Oh, possible. Tambang gini rai ka next cabinet. Makan ya kan ibuat kan terkam no immediately na. Kani must notify ka na Commissioner of Transport. Delhi for instance, cars which are above 15 years are considered not roadworthy anymore. And where government cars are considered, the age is 10 years. In our state, we have been very liberal by deciding on 35 years and older. But don't you think that these are all heritage buses? We should keep it with a modification and all, because these are all signature of Shillong. Well, we can see that signature can always be retained by new vehicles as well. It does not necessarily have to mean that it has to be an old vehicle, because an old vehicle will then impede traffic movement, add to the emission, add to air pollution, things like that. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai